Good morning. Sister, ay ijan pagi sports day ni ato spy school da jatu geta uni. Ijan pa sulore, ay sulore. Matang-matang mai sports da kari keto ya apa cek ke. Cek lagi ting na lore. Bye bye. पहुंच गया जाओ रहना कि स्कूल। हाँ हाँ बच्चे को मैं भेज देती हूँ ठीक है। चलो चलो बच्चा चलो चलो बाय बेबी। हाँ 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 इसको जाने देते हैं। बाय बेबी। 3 नंबर से हाँ हाँ ठीक है। And overcoming adversity. It is a beautiful part of a student's growth and development aim to improve a student's physical abilities but also help them to learn a sense of good sportsmanship. Before we can start this event, let's Ya hoy 좀 저래. 탁근호. 탁근호 와봐. 뭐 막이네 와봐.